1, 2, 3, betulin. Yuk jalan. Jalannya pelan aja. Yuk. Slow. Ya, menikmati pantai. Baik kayak tadi itu ya. 1, 2, 3, yuk. Itu bisa dijadikan bahan nanti, misalnya Mbak Winda mau betulin rambutnya, Mbak Isnya berhenti di belakang, nanti saya ambil close-up-nya. Yuk. Saya. Hah? Saya kayak gitu kan, tiba-tiba saya buka kacamata sama topi. Ya, yuk. Yuk, 1. Yuk, 1, 2, 3, yuk. Aku benar-benar di kaca. Betulin. Tahan, weh, sudah. Yuk, ya, 1. Lagi. Berapa tadi Sony? Pak kerap ujau-ujau. Rambut sini. Iya. Yuk, siap. 1, siap. 1, 2, action, yuk. Pokok intinya kalau Fajar betulin rambutnya Winda, Tony langsung diam, celing. Sip. Celing loh. Ndak Tony, kamu langsung diam sejenak, memang maksudnya diam. Biar. Langsung gede aja. Memang diam. Ah, sip. Enggak anu lagi, enggak suruh. Yuk, 1. Biar. Bos, Mas. Yuk, 1. Cak Mas Dire banget. Najan pun tak pasti tetep eka aku